aing kuari bener ngolah Mang Atep lah. Kamari aing diolo kumanehna. Kuari biliran aing ngolah manehna. Dendam aing kuari malah bodo amat. Tega aing kuari mah geus hadean jeung Mang Den. Moal nyieun baper deui aing kana Mang Den. Baperna alabatan awewe. Ai, Apa? Misalkan kita udah nikah nanti, kamu pengen punya berapa? Aku mau punya anaknya 2 aja. Kok 2 sih? Aku pengen anaknya 11 loh. Aku maunya 2 aja sayang. 11 aja ya. Jangan, tapi aku maunya 2. Tapi anaknya gak mau mirip sama kamu. Kok? Soalnya kamu mah kepek. amit-amit baperna ulah sampai ngalah ke anak kotok aing. Dasar mah kotok aing keureuh. Aing nelpon Mang Atep lah. Ngolah Mang Atep. Ih, Mang Dan yang nelpon. Naonnya? Angkat belah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Atep di mana? Dirompok Mang Den. Naon? Lain cuaca bagus sih kuari. Mundur yuk. Atuh siap mundur mah. Perunduran mah selalu siap pokoknya mah. Seorang nungguan di dia di sawah Haji Rustam. Oh dino sawah Haji Rustam. Oh, siap. Yakin kadinya antosan jadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah ku aing ya. Waduh, kudu langsung diteangkeun nih Mang Den. Si baper dia doang kamari. Berangkat. Kita jadi nggak sih beli cimol? Oh yaudah yuk. Ya. Iya. Kamu cium aroma-aroma bau pandan nggak sih ya? Bau pandan? Iya. Iya deh kayaknya. Augen. Ke mana? Kapayun yang dagang pamajikan. Oh, pemajikan saya itu orang mana? Calon orang ceket, Augen. Mangga atuh silakan. Mohon, mangga. Banyak kepek orang saya buka bau. Aneh. Banget dong gitu, banget kepek boga calon pamajikan. Aneh. Ya Allah, indah amat ya cuacanya. Daripada ngundur aing. Mending video call bajing si Neng. Ayang. Apa? Kok cowok yang tadi kayak K-pop ya? Bukan K-pop ya, K-pop. Oh, K-pop. Maaf. Kan Mang Atep arek ka dieu. Daripada ngundur aing mending kene video call jeung si Neng. Dendam kene aing ka manehna. Ih, belah mana ya Mang Den ya? Tadi Mang ajak mundur. Diburi eueuh. Jadi tuh eueuh. Isma. Ica. Sama siapa? Teh, itu cowoknya kepek banget ya. Ica kamu mau kemana? Mau beli cimol? Oh yaudah aku duluan ya. Udah. Mau tahu nggak? Gua kemarin ya pacaran 12 jam. Kok bisa? Iyalah bisa. Orang cowoknya aja hauk gitu. Ih, kamu sih. Kalau bisa nerima dia sih. Atuh gua kan kasihan ngelihat mukanya itu ngelas banget. Yaudah gua terima. Assalamualaikum. Neng lagi ngapain? Udah makan belum? Ih, kenapa belum?
aing ngajak mundur ka aing kalah video call jeung awewe. Mandi ulahnya, tapi aing mandi temani sarua bae jomblo. Atau iya bawa motor aja. Bensin mah udah ada. Iya ya iyalah. Neng harus izin dulu sama orang tua, sama mama. Ya ntar dibegorengan sama mama. Siap, ntar kita ke sana. Oke. Mang, Woi, Mang Atep. ngajak Mang mundur kalah video call anjing awewe. Dendam tenan ka urang? Atuh. Seetik mah. Iya. Dia ngerti yuk. Mandi bae lah aing. Juga adik semandi mah. Kasep aing. Iya maksud Mang Den naon ieu? Ngajak mundur kalah video callan yang awewe, hah? Itu Mang Atep. Kurang nyuri HP kene. Gara-gara kemarin teh ya. Kurang duluan bae. Tuh kubikan tuh laki. Rajin dendam bae lah. Mang Den. Kemarin orang sebenarnya hampur karena Mang Den. Aku kira ku bae Mang Den tengah hampura. Dan tengah pura Mang Asep. Tempun kene ya teh. Nah, Mang Den. Sah. Mari kurang kurang. Ganteng lain kan adik semandi mah. Awe kok bondol. Kok malah Mang Atep anu jadi baperan? Udah lah koeng lah. Doang sahrukan di film India teh ya. Kok doang si Ajisnya? Jis, Mang. Ada ke mana, Mamang? Ajis seksi amat. Jarang mau awe gitu. Mamang asal bae. Sok ieu urang lalaki tulena. Kesawah. Video call yang di Mang Atep. Woi, tunggu woi. मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला क्या दिल में तेरे मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना न दिल से दूर जाना न दिल से Pajarang mau awe Jis. Urang teh jadi birahi be. Aneh aing ke Mamang Anjuk. Mang Anjuk ada ke mana gitu? Atau biasa Jis. Rutinitas. Ih. Nonya. Rutinitas. Rutinitas, Mang. Tah eta maksudna mah Jis. Kumaha jeung Jis yo? Gagal bae nagihan Jis. Geus Mang, lo jadi tukang anjuk. Ih, kok tiris amatnya. Weh, anduk aing. Woi, Mang. Anduk aing. Goblok. Kemana lompat? Nah, ada tukang anjuk. Aing teka hati aing kasih Oscar banget kepes gitu ke bawah gelis jas. Pada yang kita main dukun meureun ya. Ya aing karena makasep kok aing jomblo nya teka hati. Aing lagi nu masuk kayak ngarageun maneh tah. Terjadi sieun.